Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. I miss you, yeah, I miss you. Though I'm trying not to right now. You weren't a fan of pictures, so I hardly ever took them. Got them saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. What was and I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Бүгүн биздин үйдө чоң салтанат, чоң той, чоң майрам, чоң кубаныч болуп жатат. Ушу эң кенже уулум Мүсөн үйлөнүп жатат. Ушу Мүсөн уулум менен Адина келиним кармашкан колдору түбөлүктүү болсун, өмүрлөрү узун болуп, бала чакалуу болушун, эч жамандык көрүшпөсүн. Биз ошолордун жакшылыктарына гана күбө болуп жүрөлү. Бүгүн 3 август 2019 жыл эң жакын курбу кызымдын эң бактылуу күндөрүнүн бири. Себеби дегенде Аяшым Мүсөн менен баш кошуу тою. Мен силерге каалоорум узун өмүр, 2 жаш, 2 дүйнөлүү бакыт каалайм. Адина Мүсөн куш болгон рек болсун.